Ni kufuatia malalamishi ya wananchi katika eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii, tulifunga safari hadi hospitali ya Iyabe Sub-County Referral Hospital. Inasemekana kutengewa shilingi milioni 4.6 na kaunti ya Kisii ili kuimarisha miundo msingi kwenye hospitali hii. Wananchi katika eneo hili wameonekana kulalamika kwa gavana James Ongwae kwa kile ambacho kinasemekana kwamba amewafika karibu wakati wa kampeni ili kumpitisha mgombea wa chama cha ODM. Chumba kilichoibua hisia ni hiki cha kuwatenga wagonjwa wa COVID-19 kilichodhaminiwa na serikali ya kaunti ya Kisii. Maswali yaliibuka ikiwa shilingi milioni 4.6 zilitumika kutengeneza vyumba hivi visivyo vya dhamani. Watetezi wa haki za kibinadamu pia hawakuachwa nyuma, ila tu walikuwa na haya ya kusema. Marieta Nengorok Thompson Osoro, Monto Human Rights. Igaga tolese nyagitale kuna Iyabe Sub-County Referral Hospital. Ase paro seti ekebutu kia isolation center. Chibasa chonsi pichiri ba tukuru national government na chiri county assembly ba eteti mone a supplementary budget ya 200 million ebinabye bintu bachete korosia. Iyabe Sub-County Referral Hospital ya etu 4.6 million echichiare ko chakorosi nyagitali, lakini ebintu birega nebintu byogokumya na eriti ige yarenge develop Ongwae igagotumeka kulika masakara chibase chiachire nyagitali gete osoki korwa oragera. So bono tukumetiga nore Iyabe Sub-County Referral Hospital erengere in this condition nona amariogo nare maria egento muneke baro setiga gia isolation chibasa irenga gia keretwe chibasa irenga kia gacheretwe mbora ga ni milioni chisoete ga chisogeta abantu babegete meguko bona abantu nkumnyoka barega around ngota bari bakorire gas kiye yakorire nenyagitari igere in a pathetic condition. Elietaria nankoro kwa Stephen Obiri Omorayoki Civil Society Coalition iko tuachire igane kerere kenene komanyi minto mwamo gusinga mwarara botuko mugaso mwaboka mwamanye bintu bino na bigo sareka onyamangana yenge amanyamangana naraya akokorune county ya government yito yongwae ne GMCA choko korobo kenge kano bwibi bwa maiso marore yori ogo tokorera gocha serikali yomo sikuru Kenyatta ngatokonye twangentiru burire botarato ngenda akagento bono kanga buna akaga kagatandro akagachi siringi chiri wisana kono yuko seri siringi chiri wisatu ngigese ne gagota monto ngana chibasa chiarwetu chiakorire genteye ekaro financial year yo mwaka 2017 2022 ya erire metinye tirarite onye meremo ya nyarite kokorugai onye nyagitari ya nyarite kwagacho onye nyagitari ya nyarite kokoro bintu binde na mangana yo bokenge kabuka ngakende kirikiko cha kokorwa sama tukaya tigaire gotoko sabe serikali abatuki basoe barenga abantu babonchari banyorire haki yabo eko renya gitari ye nse ya ene bwate chi dispensary chinde chingiye chiaga chiri chinene chiwa eyebwane takonyora bana barure ko ruoro bune rifaro lakini gento getayo. Katika shule ya msingi ya Nyamare ndani ya eneo bunge la Bonchari inadhihirisha kwamba gavana James Ongwae anafanya kampeni kuliko kazi yake. Sekta ya ECD iliyogatuliwa kwa sasa imefeli katika kaunti ya Kisii, hususan katika shule hii. Hili ndilo darasa lililojengwa kutokana na fedha zilizotolewa na serikali ya kaunti ya Kisii. Sama lieta ngoro ku Wilfred Ombati ga Nyamare ni onka enteke tane sukuri yetu ya Nyamare asege klase KCT investment rise
na baiko naende onyina mabati tara osiri buya se enche bure kutikutuno ole na se kirasi masana bago somera bana toko bure na bantu banyamare toko tanga ntoro totalia banjali bono gose ntunto lengere serikali bato kurira se na ndo mwache na bagambe itega moto konya se enche birase birigaria igobire pamogete na enda sana bago somera tira saga ya ngoni se basmentati na kwano kanya moja moto konye asembe nyamari biamon. Ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Katika shule ya Rianyapara, eneo bunge la Bonchari, sekta ya ECD, haya ndiyo ya Firauni. Ili ni darasa la ECD wanakosomea watoto wadogo. Nisijue kwenye bajeti ya kaunti ya Kisii ikiwa walikusudia kujenga darasa hili ama lilijengwa kimakosa. Watoto wachanga wa chini ya umri wa miaka 5 wanasomea kwenye darasa hili. Je, kunani na gavana wa kaunti hii? Abantu baminto nchweli etali anenkoro kwiri Kinyabaro ega nonka skuru ya itekoro kuria Nyapara primary school ekena kikirasi gya ECD ongwaya ruete chibesa na anda kairane ligunga twarose ligwe kirasi bono tokumitinge skuru yero yebirase nje tariki county gose tariki oiranire Bonchari na ande goto tebinga tobekere bafere imeke kura ngana acha tokorere chipara tokorera magendero tokumitinga magenderara ECD ngaye irete atari kura teretera ECD ria Nyapara nindu tumane kobeke kura asenge nje bono nechinga kichesi asa ga kominyokaga na ali agotongoina ngo kerbirasi ngo ECD ngo bere goro batu akumirintu ana goro ande na ande ECD goro bebekire na kingumetinga atari kura araro seria bane sukuru muna bono go bachandike to babali mu bali Nyapara bakumeti muna bone mbura ya ichoireme imekero gonke yo na magena bangiro ronto bwati no black wall to kumetingi kagendererete ongwayo tari wanjora arato iraneli none chichioka turararo seria kirasi ka bana baita bachandike te bube tumanye ko manyama ngana ye chikura kerenga kya gwato ngaina tokonye ngono ni ga nona bane megokoro chego swama kora anje tokonye tibasiri chito koirete cha ECD chira na chikole mirimo tumane ko manyama ngana ODM gusi mbuya mono aya na mangana yoko kumya ngonya maeno ngwao mugabana orende tubuya gasoma buya akareru buya agacha kobe gabana na bobo gambi to kwora kigungano abana bagocha kosoma kurwe bintu bingabune bikabacha koba bononyo montoro no baramu bwoko ngenteke gori nkinanda bwata sabanta ko konyo chanda abantu noboke bako bwa ya tumbire bibago ga bibi konyo kobutora abantu bigoti igotware go sabaiga eserekali nero ebitengo byonzi bibi ya serikali uzika igotware go sabanga bwango mune ko nyare kana mambi munonyengo ikamambi moja ko manyanga nkiki akora kana tase kenyoro kya bunyando gaiga bakorera mangana yo gukumya yanga buna yanga nare na inde chichi baso ngwara arute ko chakorosi krasi otete komanya e budget ya koretu chiskuru chonsi bicha Kisii County ebirasi bya ECD byare korosigwa kere e budget ya koretu chibasanchi abete discharged kere chibacha discharged those companies those contractors baetu chiga sie chibakore ngobaririsire chibesa ongwae nabwate committee area e auditor ekokoro auditing before omonto korkune contractor atararisire kuchibesa onyebwate what happened because chikuru chinde chikorire chi project chiketenjera chiskuru chinde chikorire pi chinde chisibese chikorokana njiro chinde chibese chitaikorokana sichiete ongwae nobwate committee eri egokora auditing before you discharge money to contractors. That is the question we want to know from you. But no boy weka mubwate mo kongaine lyo bakora mweti moina mongane chiba chiasore ko jeskuru gete mwaria kwareterwa neguni baruta go chabugo. We want to know exactly ingikere chibasa cha ECD abana bago tweru no regente kenke koba emine tinongwae gwaitira abana baito bagusi ba Kisii County ntuko cha konyora gavana chikabane chiko cha Kurunyamira County chinde chiru Bometi chinde chiru Omapei chiche tukambera ga sengencho abana in future mbayo gusi Kisii County
bagocha koba readers ekera gwaitire ECD abana ba ECD gwaitire gwakorire nono go supply materials cia abana be school ba ECD tori go supply pi kende nke yogokora na kumanyete abana ba ECD egento gekoro kuna ECD ekera devolved nayo bwene go supply materials chonspi running materials chonspi nayo bwene go supply. What happened? What is going on within the Kisii County government? Kulingana na tetezi za wananchi ni kwamba gavana anampigia upato mgombea kiti cha ubunge eneo bunge la Bonchari kwa tikiti ya chama cha ODM, ndo maana anaharakisha kufanya miradi wakati kama huu kwenye eneo hili ili kuwapumbaza wananchi. Kwa mfano, kisima hiki kimechimbwa katikati ya barabara, hivyo wakiuliza kitadumu kwa muda upi katikati ya barabara hii. Wanajiuliza iweje ametembea eneo hili kufanya kampeni tu, ila hajaitembea eneo hili kuangalia madarasa haya ya ECD ama tume kamati ikaweza kushughulikia maneno haya ili kuona kwamba ni madarasa gani yalijengwa kama haya ambayo watoto wetu hawezi kusomea pale. Mvua inanyesha ndani, madarasa yenyewe yamejengwa na mabati, mengine kwa udongo. Ndicho kilio cha haki cha wananchi wa Bonchari.